Therefore, tutirenda ku discourage anyone, but turenda kurehe kindu gitagwo medical perspective thiini wa maundu maria marekwo. Oguo ri tutirenda ku discourage anyone. Therefore, tukauga atiriri, hindi iria yothe weciria kuhimbiria muti ri, urenda kuhimbiria muti wiime maundu maria mwiri ukoragwo ukibatara on a daily basis. Kwa muhano, hindi iria wi hau muti-ini uhimbirie muti ucio, ni kuga nduri na opportunity ya kuria. Hindi iria wi hau uhimbirie muti ucio, ni kuga ringi nduri na opportunity ya kunyua mai. Hindi uhimbirie muti ucio, ni kuga nduri na opportunity ya guthii bata, either munini kana munene. Oguo ri, thiini wa maundu macio mana ri, maure ima ri, hena consequences thiini wa mwiri waku. Na consequences icio ri ni negative. There are negative consequences besides the impact that you will create kumana kuhimbiria muti ucio. Number one and the most important, mwiri witu ri twari irio ri ci hotaga gutuika kana kuigwo thiini wa mwiri, maybe in form of carbs, glucose and glycogens. Okay? So, na thiini wa muscles citu ri no kuri storage ikoragwo thiini wa mwiri. Therefore, mwiri wikaga atiriri, waikara utarite for the first 24 hours, mathaa 24 ma mbere, mwiri waku uri wikaga wambaga ugatumira carbs iria ukuyigiire kana energy iria ukuyigiire iria natural, iria revolving, tumita revolving energy, iria ati onogirwo utengere kuma nginya haria eho already. It is already available. The first 24 hours igatumika. The second 8 hours, mathaa manana thutha mathaa 24 ri, uguo turari uhoro mathaa 32, mwiri waku wanjagiriria gutumira glucose iria eigitwo thiini wa mwiri waku. Okay? Medanyita. Okay, ni na mathaa mangi matandatu ri, that is that 8 hours. Mwiri waku ukajiri gutumira riu the stored glycogen. Okay? Uguo cio mundu uraingira thiko ya kaigana ya gatatu ya keri. Ona in fact ni ya keri. Ni ya keri tondu that is that 8 hours. Ndio kanona mwiri ucio no unajiri gukinyira tuindo turia ukoragwo wihithiire. Glycogen ikoragwo maguta-ini kana ikoragwo ruyo ni ikoragwo maguta-ini ni haria wigua liver ni ajiri ku release the fat itself. Oguo ri mwiri waku kajiri gutumira glycogen. Hindi wajiri gutumira glycogen yo ri ni kuga mwiri waku no ajiri kuingira hatikaini tondu hindi yo ri no ajiri ginya kung'ara. Riu mathaa 38 ukeni na mathaa 48. Muthenya wa keri. The 48 hour wajagiri kugenda kindu gitagwo stomach cramps. Guturwo ni nda, ukaigua ni iratura. Hindi nda yo yajiri gutura ri, ni kuga nacio muscles ciaku ni ciajiri ku release kiria kana energy iria ikorwo yigiire. Oguo ri ona tagutinda ukibatara kwirwo ni mundu ri, mundu ucio ajagiri kuhana taranyuguka, yani kana tahe kindu arashed. Ukona ni ajiri gutuika wa white. Ukimurora uthio ri ni ukona ni ajiri gutuika wa white tondu the fat iria uma nayo ni ajiri gutuika, ni ajiri guthira. Hindi yo mwiri wake ginya maitho ngimurora ni ukona ni majiri gutuika pale na majiri kuhoha, tari kuhoha, ni majiri gucenjia rangi. Mundu ucio ajagiri kuinaina. Okay? Akajiri kuinaina. Tondu mwiri ucio ri no ajiri gutuika nduri na kindu wiigiire. No turaria mundu ucio wikarite hau muti-ini, ndaranywa mai, ndararia, ndarathire kahinda. Okay? Na mundu aririkane tondu ndurathie kahinda. Kahinda kau kana kiria kiratigarite nda nikio mundu ratumira. Uririkane the digestion yaku kana mwiri waku arikia digestion, the byproduct gutiro ndoge icoka gutuika useful. It remain a byproduct. Whether you stay for 3 days, utathiete kahinda or 4 days, it doesn't matter. So mwiri waku hindi wakinya hau ri no wajagiriria riu hindi yo niguo wajagiriria ku invite kana kwamukira mathina. Na thina wa mbere ukoragwo we kindu gitagwo irritation, irritability.
Ongirora andu acio ri kana aria makoretwo tondu you see like for us tutikaraga ati thiini wa ndagitari no kurigitana tu. We also follow the happenings around us. Ongirora andu acio ri na ongirorira muiritu uria wa Nyeri ri akirikia ri ndari mundu mukenu. In fact raia niyo yakenereire gukira we mwene ndari na opportunity ya gutuika excited. Ongirorira mwanake uyu urarikirie Murang'a na Ndigwici ni arikirie ri onake ndari mukenu. Okay, matuikaga irritated, yani ukarakara because your mind has become distorted. Okay, tondu riera riria rivuva thiini wa meciria maitu ni rianjiri gutuika rinini. Na riu ri hindi wanjiri gwika uguo ri wanjiri kugia na kindu na ngociria these are the consequences taru cia tumire mwanake ucio wa Murang'a remo ni kurikia. Once you stay for up to 50 hours wanjiri kugia na kindu gitagwo low heart rate. Ngoro yaku ikanjiri kuhura kahora. Hindi riu ni utarite. Hindi ndurite. Ona nduri kindu ranyu. Ona tutiratara kwanja ni kurugama urugamite. Because hindi nginya urugamite ri you are still spending some energy. Mundu riu akaje kugena kindu kitwita low heart rate. Wajiri kugena low heart rate ugia na kindu gitagwo low blood pressure. Okay? Ndiguo. Oguo ri hindi wajiri kugena maundu macio meri ndagweta itaingirite mau mangiri. Mau meri the consequences cia maundu macio meri nete ni wajiri guthukia ngoro yaku. Yes. That in fact mathina maria mumanaga na gwika uguo ri kana guikara hindi yo ri tumaganagia maita meri. We have short term and long term. Na short term nicio cindiragweta ati ni wajiri kugia na kindu gitagwo low heart rate na ni wajiri na kugia na low blood pressure. Ndiu ni wajiri guthukia ngoro. Ni wajiri guthukia ngoro. Yes. Ngoro ndithukaga wiki at that stage. Yes. Yajagiri kugia na mathina mage ekajiri ku implicate kindu gitagwo kidney higo ciaku. Yes. Na let me be frank to everyone who is listening to us this morning. Ati hindi yothe wajiri kugia na tumathina tu twa ngoro ri no gukorwo ndukugia na thina ucio immediately taru mauma turoga ma ngoro. I mean ngoro ni immediate. But for kidney ya utio hanini no igaguthenia even in future. No anyida kabamaka. Hindi ria wagie na gathina gaka ka ngoro ri gakwanji kugia na low heart rate ri na wajiri kugia na low blood pressure ri oko ne gukinyia implication ici thiini wa higo. Whether you like it or not in future kaundu kau no gagukora na no gagahutia higo yaku. Yes. Sheshe ni hakuhe nawe.